Ngiyanibingelela futhi bazalwane namhlanje. My name is Enigma, Brother Enigma la eGauteng. So ke bazalwane namhlanje ake sikhulumeni ngezinto ezenzakalayo ngasemanzini inside Atlantic Ocean. Because abantu abaningi masibazitshela ukuthi Atlantic Ocean ngaselwandle kunelizwe elikhulu kuphila abantu ngapha, ama-Satanist, devil worshippers and namadimoni, and then futhi ney'ngilozi eziqoshiwe ezulwini zikhona phakathi ngasemanzini Atlantic Ocean, bahlala lapho. Nezinyoka eziningi nabantu bonke abobhuti nabosisi abanomzimba wenhlanzi, mermaid, bahlala lapho, bakhona ngapho. So uNkosi uJesu uthi uNkulunkulu akabavumelanga ukuthi beze la emhlabeni sizobabona. That's why baphelela emanzini, nakhona baphelela phakathi deep down ngapha ngasemanzini. So ke bazalwane lapho kule Atlantic Ocean uma ungena ngaphakathi, uma uJesu asibonisa because uJesu une-screen everywhere uJesu lahamba khona, makaphakamisa isandla kuvela screen, i-TV enkulu. Makaphakamisa isandla nje iyavela i-TV enkulu, ubhekelele into le afuna ukubonisa yona. So ke ngapho ngasemanzini bazalwane kunelizwe, kunezindlu eziningi, and izindlu zalapho azifani nezindlu zala emhlabeni. Izindlu zalapha ngase-Atlantic Ocean ngaphakathi emanzini zifana nezindlu zalapha ezulwini. Sazwana bazalwane, because izindlu lezo ezingase-Atlantic Ocean zi-akhwe by the angels. Ingilozi lezo eziqoshwe ezulwini noSathane zikhona ngasemanzini, yizo ezi-akhe lezi ndlu lezo. So ba-akhe ngama-design wale ezulwini because bebahlala ezulwini, beba-akha izindlu ezulwini. So ke baqoshiwe noSathane. So mabafike ngasemanzini ba-akhe izindlu ezifana nalezo zasezulwini. Izindlu lezi ngathi amakhasela, mawuzibheka ngaphezulu zisharp, angiyazi ukuthi ngizathini ngesizulu, zisharp, zifana nomese ngapha ngaphezulu, zisharp ngapha ngaphezulu ingathi amakhasela, ngizasho kanjalo. Kuney'kontiri lapho bazalwane ezinhle, nezindlu ezinhle, nemoto ezinhle. Lezo moto lezo angeke ziphume ngasemanzini, zihlala lapho, izindlu zalapho emkhathini ngasemanzini. Zigibelwa ama-Satanist, ama-devil worshipper, nabantu abazalelwe ngasemanzini. Because bakhona abantwana abazalelwe ngasemanzini, bazalwa ama-devil worshipper, abashiye ngasemanzini ama-devil worshipper. So bayakhuliswa ngapho ngasemanzini. Mase bakhulile bayezala emhlabeni bazofuna umsebenzi, and mabafika la emhlabeni bayakhethwa everywhere bafuna umsebenzi khona, bayabaqasha emakhampanini la uSathane ayaziyo ukuthi amakhampani wakhe. Siyazwana ke, mabaceda ukuqashwa lapho la baphuma emanzini baba ama-CEO balamakhampani lawo. Siyazwana bazalwane. So kunezimoto ngapho in the Atlantic Ocean bazalwane. Imoto engikhuluma ngazo ezilapho, imoto lezi uma uvula iminyango yazo awuvula umnyango wazo njengemoto zala emhlabeni. Yilezi moto uma uvula umnyango wazo uyaphezulu. Imoto ezifana nabo Lamborghini, Porsche, Maserati nezinye futhi amaningi amagama, nabo Mercedes-Benz nabo BMW, kodwa iminyango yazo uma ivulwa iyaphezulu njengenyoni. Angithi wabona inyoni mayindiza, niyazibona ngithi bazalwane imoto lezi ezinjalo ezivulwa ngeminyango engathi amaphiko. Yes.
sigcwele ngapho ngasemanzini. Ama-devil worship ahlala lapho ba-drive le moto lezi uma bayothakatha ebusuku, uma bangene ngapho ngasemanzini ba-drive imoto lezi, kuba mnandi for bona. Kodwa ekuseni ngabo 3 baphuma ngasemanzini baza emhlabeni la baphila khona. So uJesu bazalwane wasibonisa ukuthi lapha emanzini ukuthi i-Queen of the Ocean, umfazi lo onomzimba wenhlanzi, aphethe amadimoni wonke wasemanzini. Lo mfazi lo, Queen of the Ocean, le umfazi lo iBhayibheli ikhuluma ngaye ku-Revelation chapter 17, 18 and 19. iBhayibheli ikhuluma ngaye ithi it's a great prostitute, le umfazi loyo. So bambiza Queen of the Ocean, futhi bambiza Queen of Heaven. Sazwana bazalwane? So ke idimoni elikhulu. So uJesu wasibonisa ukuthi uyenzani ngasemanzini. Bazalwane, usisilona umude akalingani nabafazi balapha emhlabeni. Umzimba wakho umude uphakeme kakhulu. Uyabona ukuthi asumuntu wasemhlabeni lo. Umuntu aphuma kwelinye ilizwe, akusumuntu wala. Kodwa ngasebusweni umuhle, unezinwele zabelungu kahle. Ufaka ibhodi because unamabele, ufaka ibhodi e-purple. So kusuka lapho ufake ama-bangles la ezandleni, ufake ijewelry, ufake ama-bangles, ufake ama-chain, ufake amacici. Siyazwana bazalwane? Yes. And then ke uJesu wasibonisa umfazi lo ahlale esitulweni sakhe. So kunama-devil worshipper lawo ahlala ngasemanzini, because kunama-devil worshipper ahlala emanzini abaphumi ngasemanzini, because kade kuwabantu abaphila la emhlabeni basebenzela uSathane. So bashone balokhu basebenzela uSathane, and kubo la kade bahlala khona amafamily wabo babafihlile, kade abayazi ukuthi bafihla ifake lo muntu lo osaphila kodwa ophila emanzini. Sazwana bazalwane? So ke uJesu wasibonisa amadimoni, ama-devil worshipper ahlala emanzini baphethe ikere, scissors, baphethe ikere, bagunda inwele zalo sisilo, bafaka ngasemabhokisini, bamgunda inwele, kodwa inwele zakhe bazalwane azipheli. Bamgunda inwele bafaka ngasemabhokisini, amabhokisi amaningi agcwala inwele zalo sisilo. And usisilo, Queen of the Ocean, inyoka, it's a dragon. Kodwa uyakhona ukuthi kube inyoka, dragon, achinje futhi kube umuntu, uphenduka into eziningi usisilo, Queen of the Ocean. So bamkhatha inwele bafaka ngasemabhokisini, and then uma amabhokisi wonke agcwele inwele zalo sisilo, bakhipha amabhokisi lawo bafaka kulezi ikephe lezi ezikhulu ezihamba elwandle, bafaka amabhokisi lawo aphethe inwele, baletha inwele lezi lapha emhlabeni kulama company la ayenza i-wig zabomama. So inwele lezo bayenza Brazilian and other kinds of hair pieces, ama-wig. So bayenza ama-wig lapha emhlabeni ngale nwele eziphuma ekhandeni zalo sisilo kwasemanzini. So uJesu uyasibonisa ukuthi uyabona ukuthi inwele eziningi kanjani eziphumayo entokeni yalo sisi, amabhokisi amaningi agcwele. So uJesu bazalwane uyasitshela ukuthi every hair piece, every wig yabafazi efake entokeni, every wig yabafazi eyenzwe ngenwele zalo sisilo. Ningizwisise kahle bazalwane, mina ngumSuthu angisumzula, ngiyazama nje ukukhuluma isiZulu. Every wig, i-wig eziyenzwe ngenwele zalo sisilo, ne? Because ama-hairpiece amaningi, i-wig ziningi zonke. Abantu bafaka ama-wig, uma ushona ufaka i-wig awungeni ezulwini, ngoba uNkulunkulu uyakubuza ukuthi ziphi inwele lezi akunika izona. So ngifuna ukukhuluma ngama-wig ayenzwe ngenwele zalo sisilo, because ama-wig amaningi ayenzwa ngento eziningi ne, kodwa kulama-wig ayenze ngenwele eziphuma ekhandeni lalo sisilo, Queen of the Ocean. So every woman azofaka i-wig le bathi ise Brazilian, amanye amagama angiyayazi, yilama-wig la adurayo.
from 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Sazwana bazalwane, yilama wigi la adurayo kakhulu. So ke bazalwane ziyathathwa inwele zabo, so kwenziwa ama-wig la a-expensive kakhulu. So kunabosisi la emhlabeni abanemali, ama-celebrity bafuna lezo-ke iwigi lezo ezidurayo. So that's why usathane athi nina enithanda i-TV nibhekelela ama-celebrity la aculayo e-TV, nabantu bonke abavela e-TV aba-actayo, mani babona bafake iy'nwele lezi ezidurayo, nani niyahamba niya emasaluni nifuna ukufaka iy'nwele lezi ezidurayo. uJesu athi sinitshele ukuthi nihamba esitradeni nifake inyoka ekhandeni lenu. Kusho ukuthi iy'nwele lezi eziphuma ekhandeni lalosisi lo, Queen of the Ocean, uma ufaka iwigi eyenziwe ngey'nwele zalosisi, then-ke ufake inyoka kuwe. So uma ushona usuka emhlabeni, ayikho indlela le uzongena ngayo ezulwini. Even if you are a Christian, born again Christian, angeke ungene ezulwini ufake iwigi. Ngesikhathi ushona ufake iwigi le ehamba ngawe spiritual. So angeke ungene ezulwini ngewigi ephuma ku-Queen of the Ocean, inyoka yasemanzini. So uJesu wasibonisa ukuthi abafazi babazalwane basuse iwigi lezi enhlokweni zabo, because these things is a snake. It's a snake, inyoka yasemanzini, izinto zikaSathane, izinto zikaJezebeli. Sazwana bazalwane, wasibonisa futhi uJesu ukuthi uSathane, he is ruling in the USA, America, because everything eqalayo e-America iqala nge-fashion e-America. Iqala America, iye China, iye UK, iye overseas. Mayisuka overseas iza e-Africa, abantu base-Africa bayayijabulela because iphuma overseas. I-fashion eziningi bazalwane ziqala e-America, USA. Kula uSathane, Queen of the Ocean, aqala ama-fashion wakhe khona e-America, because America is famous. Abantu bathanda i-America ngoba ingoma eziningi, ama-celebrity amaningi ase-overseas America, ama-movie amaningi ayenzwa overseas. That's why into eziningi ziphuma overseas America, USA. So ke uJesu wasibonisa ukuthi everywhere in the world la kuyenzwa khona beauty contest, Miss World, Miss South Africa, Miss Swaziland, Miss what. uJesu athi nikhuze nina bazalwane, nikhuze abantwana benu ukuthi bangangeni kulama-fashion lawo, bangangeneli lezinto lezi zikaSathane zokuthi bafuna ukuba yi-Queen of Miss World, Miss South Africa, Miss World, bafuna ukuba ama-princess nama-queen. uJesu athi sinitshele ukuthi i-queen yasemanzini, ama-queen wonke wala emhlabeni nama-princess, Miss South Africa, Miss what, lezo zinto lezo izinto zalosisi lo wasemanzini ngoba uye i-queen. So everyone afuna ukuba i-queen, Queen of South Africa, Queen of America, Queen of UA, Miss SA, Miss South Africa, what. So uJesu athi lezi zinto lezi zonke zabo-queen what, Miss what, izinto zalosisi lo, they are composed by this lady, Queen of the Ocean. Zize la emhlabeni lezi zinto lezi zize ngalosisi lo, leli demoni leli lasemanzini. So anyone afuna ukuba Miss South Africa, Miss Swaziland, Miss Nigeria, then you must know that bazokufaka i-crown enhlokweni bathi wena you are the queen, undlule bonke, umuhle, so uzaba queen, uzaba Miss Nigeria. In other words, they will put a crown on your head, so you become the queen of that country. So if you oba i-queen yale country ngale ngasemkhathini kunencwadi enkulu. Kule ncwadi le babhala amagama wabo Miss Country, Miss Nigeria, Miss Ghana, Miss South Africa. Kunencwadi enjalo ngasemanzini babhala amagama walabo sisi labo abaphume number 1 makwenza Miss what. Labo sisi labo kuthiwa this is Miss Nigeria. Labo sisi labo amagama wabo abhalwe ngasemanzini. Why?
uJesu athi it is because the time bayenza leyo beauty contest bazokhona ukuzokhetha Miss Nigeria, Miss South Africa. uJesu athi ngalesikhathi leso balokhu bayenza izinto lezi, abagqokanga labo sisi labo, bahamba estagini la kugcwele abantu khona, la kugcwele amadoda nabafazi nabobaba nabobhuti nani bagcwele, kodwa labo sisi labo bahamba estage bagqoke nje the panties and the bra. So uJesu athi ngale ndlela le, it is the way uSathane adlala ngabantu, because lo azophuma Miss Nigeria uzoba nemali, uzothola ama-opportunity amaningi eNigeria, ngithi. So labo sisi abaningi abajoyina lezi labo Miss Nigeria, Miss South Africa, bafuna ukuba number 1 because bayazi ukuthi kune-advantage eziningi uma bangawina. So lo azowina uzothola konke okuzophuma kuleyo country leyo, nemali eningi. Sazwana bazalwane? So ngalesikhathi benza i-beauty contest bagqoke panties and bra, imizimba yabo ibekwe nje ngaphandle. So everyone abhekelele i-TV, the whole world bakhona ukubona kuleyo country makukhethwa Miss Nigeria or Miss South Africa. So uJesu athi labo sisi abagqokanga. Why bangagqokanga? Ngoba uNkulunkulu ubanikeze imizimba emihle njengabafazi. So imizimba leyo emihle ifanele umfazi omunye nomunye, usisi omunye nomunye, intombazana enye nenye, umuzimba wayo omuhle ufanele ukuthi ubonwe yindoda le ezomshada. So labo sisi laba mabayenza i-fashion parade, i-beauty contest, bahamba estage bangagqokanga. So every man alapho kule ndawo abhekelele i-contest le, or labo ababhekelele i-TV, bakhona ukubona imizimba emihle yalabo sisi labo. So that one uJesu uyibize uJesu uthi lezi zinto lezi kufana nje nabantu abayenza i-pornography, ngoba bahamba bangagqokanga, ba-actor kuma-TV, bayenza ii-movie zama-pornography bangagqokanga. Nalaba abayenza i-beauty contest bahamba estagini bangagqokanga. Why? Bayenza intando yakaSathane because abagqokanga la babheke ukuthi bazothola khona imali ne-fame ukuba yi-celebrity ne. So ke uJesu athi abazalwane bangangeneli lezi zinto lezi zabo Miss South Africa, Miss High School, Miss Swaziland, Miss Ghana, Miss what, Miss Lesotho, Miss Natal, Miss KwaZulu. Sazwana bazalwane, lezi zinto uJesu athi uSathane nalomfazi lo wasemanzini batrepa abantu babafazi, because abantu babafazi batrepeka easy. uSathane ubadonsa simple because bathanda imali, bathanda ubuhle, bathanda ifashion. Sazwana bazalwane, ngiyandlula lapho. Then ke bazalwane kwaveliswa omunye ubhuti lona naye ubhuti unomzimba, wambona ukuthi yindoda kodwa yena unamanyawo kahle, unamanyawo ayi-2, akana inhlanzi njengalabanye. Yena it's a devil worshipper kodwa naye uhlala emanzini, akaphumi ngasemanzini. So ubhuti lona umsebenzi wakhe emhlabeni wonke uye ayenza ama-design wama-haircut. Abobaba ngithi bayenza ama-haircut enhlokweni, ekhandeni, bayenza Chico style, bayenza brush, bayenza pomade, bayenza escalon cut, bayenza blow and cut, bayenza zigzag, bayenza bafaka ama-dreads. Every hairstyle yamadoda i-controller yileli demon lelo ubhuti lengikhuluma ngayo, ngithi unamanyawo umuntu aphelele, yena akana msila ofana nalo wenhlanzi. So uJesu athi huye ke huye lo aphethe ama-hairstyle wamadoda, because it is written in the book of Leviticus 17 or 16 or 18, ibhalile lapho ukuthi amadoda angayenzi i-haircut. Don't cut your hair on the side, ukuthi wena ukhatha inwele ngamasayidini, ushiya inwele phakathi kwenhloko, wenza i-hairstyle. So ke ubhuti lo bangasemanzini, ama-hairstyle amaningi esiyabona avela ama-celebrity aculayo e-TV, bayenza ama-haircut lawo, ziphuma kulo bhuti lo. Huye inkosi yalama-haircut lawo.
ungaba overseas, ungaba South Africa, ungaba kuphi, anywhere la ukhona, ungaba umlungu, India, umuntu omnyama, as long uyenza haircut walama fashion lawo amahle kakhulu, yeah, they belong to kule demon lady. Siyazwana abazalwane, wathi futhi uJesu sitshela abazalwane ukuthi bangayenzi izinto ezenziwa abantu balapha emhlabeni, ngoba uNkulunkulu wakhuza abantwana baka-Israyeli ukuthi bangayenzi izinto ezenziwa ezinye izizwe. Siyazwana abazalwane, so uJesu athi sikhuza abazalwane abobrother emabandleni ukuthi bangayenzi izinto ezenziwa abanye abantu balapha emhlabeni. Uthola ukuthi ubona abafana bahamba estradini bafake amabhokadi, amabhuluko wabo ne, kodwa lamabhuluko lawo bawanciphisile, bawamukise phansi, kuvele ama-underwear ngapha ngasemva, ubhuluko buyele phansi, bathi ifashion. Akabekanga ubhuluko bakhe kahle ngebhandi, bafaka amabhuluko, bafaka ibhandi, then bamukisa amabhuluko phansi, kuvele ama-underwear. uJesu athi lezi zinto lezi izinto zamadimoni, izinto zalo bhuti lo engikhuluma ngayo, ngithi uhlala ngasemanzini. Ifashion le yakhe. So everyone emhlabeni bazalwane inimbona afake ibhuluko, ijini, ibhokadi, then wayemukisa phansi, wavelisa ngapha ngasimva ama-underwear wakhe. Ya ke lezi zinto lezi uma ugcoka kanjalo ngasemanzini, ubhuti lo, idimoni leli libhala phansi ukuthi wena uyenza ifashion ephamukiyo, ngizathini ngesizulu, uyenza ifashion yangasemanzini, ifashion yamadimoni. Why ungagqoki kahle? So ubhuti lona ubhala amagama, the name of everyone ofake ibhuluko then abumukise phansi. So bazalwane, khuzana abantwana benu ukuthi bagqoke kahle, khuzana abantwana benu ukuthi bagqoke kahle. Wathi uJesu sitshela abazalwane, abazali babazalwane ukuthi ningathengile abantwana benu abancane babafana abana 3 years, 4 years, 5 years, 7 years ukuya phezulu, ningabathengeli amaskipa, ikipa lezi, ama-t-shirt lawa abhalwe Spider-Man and Superman. uJesu athi sinitshele ukuthi Spider-Man ne-Superman amadimoni, bakhona ngale ngase in the kingdom of darkness, bakhona futhi ngasemlilweni, the kingdom of hell, amadimoni lawo yiwo ashaya abantu, uSuperman naye uSpider-Man. Uma nibabona ukuthi bagcoke kanjani, nangale ngasezihokweni bagcoke kanjani. That's why bazalwane, uSatan is so clever, uyenze ukuthi lapha emhlabeni kube nama-movie wabo Spider-Man nabo Superman, kanti yena uyayazi ukuthi amadimoni lezi zinto lezi. So kunabantu abathanda i-t-shirt, ikipa ezivelise Superman and Spider-Man. Bazalwane, ikipa lezo amadimoni. uSuperman is a demon, ngale ngasemlilweni ushaya abantu mabaloku basa, uSuperman uyabashaya. Ubashayela indaba yokuthi beningithanda emhlabeni, benibhekela ii-movie zami. So bamubona uSuperman uloku ugqoke kanjalo, naye uSpider-Man uloku ugqoke kanjalo. Bazalwane, bandiza the way bandiza ngakhona uma bhekile imovie, nangale ngasezihokweni bandiza kanjalo. Uyanyamalala, anyamalala ayephezulu, anyamalala ayele njengoba ubhekile ama-movie, kunjalo nje. So uJesu athi ningathengile abantwana benu ama-t-shirt avelise Superman and Spider-Man, because those are the demons. Sazwana bazalwane, uJesu wathi sinikhuze ukuthi ningathengi i-t-shirt lezi ezimnyama ezivelise ikhanda lomuntu, njengale emblem yaka-Pirates. Angithi emblem yaka-Pirates ivelise ikhanda lomuntu, amathambo wekhanda lomuntu, and then namathambo amanye futhi ayenze X engathi izandla, isign ye-Pirates, Orlando Pirates. uJesu athi ningagqoki ikipa ezivelise izinto lezo, because uma uhamba edrobheni wahlangana nedemon, wahlangana ne-devil worship eliye edrobheni, nawe uye edrobheni or emall, kwenzeka ukuthi uhlangane ne-devil worship ngasemall, wena ufake iskipa lesi esinekhanda lomuntu. uJesu athi sinitshele ukuthi ama-devil worship bayakhona ukuthumela umoya oyingcwele, umoya wamademoni, hayi umoya oyingcwele, I'm sorry, umoya wamademoni. Ama-devil worship ayakhona ukuthumela umoya
walamademoni angene ekhandeni lelo elivele e-t-shirtini yakho, esikipeni sakho. So uma umoya omubi ungena kulelo khanda lelo elisesikipeni sakho, wena uma uhamba emall uzoba serious. Uma ubona abantu uyakwata, abantu baloku babheka isikipha leso, uyakwata, uyababuza ningibhekeni, ufuna ukulwa, kanti awusicontrol. Ama-devil worshipper bafake umoya omubi kulelo khanda elivele esikipeni sakho esivelise ikhanda lomuntu, eskull. So uJesu athi anyone afaka isikipha esivelise skeleton, once uhlangana ne-devil worship, lizofaka umoya, lizothumela umoya ungene kuleso skeleton esisesikipeni sakho. Uzabona wena ngalelo langa uzoyenza izinto eziphuma endleleni, uqabane nabantu, ulwe nabantu, kanti ucontrola ile skeleton esisesikipeni sakho. Sazwana bazalwane, uJesu athi lezi zinto lezo ziyadizayinwa ngasemanzini. So abantu bazithanda, abantu bathanda ifashion, bayathenga impahla, bagqoka anything ebangayazi, ebangayizwisisi. How can ufake i-t-shirt bazalwane evelise iskeleton, spook mathambo sivele esikipeni sakho, then wena uthenga iskipa nge-200 uzofaka for what bazalwane? So uJesu athi sitshela abazalwane ukuthi basuke kulezo zinto. Lezo zinto lezo uSathane uzidizayinile, udizayinele abantu bonke abangakholwa, abantu abanganayo uJesu. uSathane ubadizayinela impahla bathenge, so that baye naye ezihokweni, because bebagqoka impahla zakhe eziphuma ngasemanzini. So uJesu uyenza ukuthi abazalwane baqaphele ukuthi these things are evil. Siyazwana abazalwane? So uJesu athi sinitshele, athi ningathengi amabhandi, ibhandi lebhruku, ungathengi ibhandi eline-chestpere eyenze X, eyenze amathambo leyo, amathambo lawo waka-Pirates, Orlando Pirates, la ayenze X. uSathane athi lezi zinto lezi, uJesu athi lezo zinto lezo zidizayinwe ngasemanzini. Those are the product of Satan. So uma ugqoke izinto emzimbeni wakho, ugqoke izinto ezenziwe ngasemanzini babhala igama lakho ukuthi wena uthanda izinto zobumnyama, so that wena bakuyenza i-devil worshipper, but hayi lo undesire, hayi lo athakathayo, kodwa bayakumaka ukuthi wena you are one of them because uthanda ifashion yabo. Siyazwana bazalwane, uJesu ufuna siphile impilo engcwele, because uJesu all the time bazalwane makakhuluma nathi uthi sitshela abazalwane ukuthi i-rapture iyeza anytime. So leyo ositshela yona mihla ukuthi i-rapture izosimangaza, izoza anytime. Thina sizobona imvula ina kakhulu ngomoya obusuku, besisitshela ukuthi hayi siyayazi imvula iyana every month, iyana nganendlela. uJesu athi naye uzoza kanjalo, angeke sikholwe. So uma afuna ukuzolanda ibandla lakhe, labo abazotholwa bagqoke lezi zinto lezi zobumnyama bazosala, ngoba umoya ongcwele angeke abathathe. Sazwana bazalwane, masigqokeni ngobungcwele bazalwane. My name is Enigma.